problem. Da to ne znači budemo mi samo moramo... neke ptice, zloslutnice, žalosne su ove koji samo kukaju. Može li se ponuditi rješenje? Vidite, mi imamo jednu vlast koja je nametnuta od Evropske unije. Danas niko ne može biti u vlasti. Tu vlast je ipak izabrao narod, gospodine. Izabrao uz veliku asistenciju, ajde nek pokuša neko da kaže ja neću dugove. Pa će vidjeti koliko će ostati na vlasti. Ja neću se zaduživati. To znači, ova vlast ima jedan mehanizam funkcionisanja. Iza leđa ekonomski izdaje narod, rasprodaje, zadužuje i tako dalje, a onda na drugoj strani pravi međunacionalne zavade. Možda se i na to funkcioniše. Znači, je ekonomska izdaja, a ovamo verbalni patriotizam. I naravno nemate razvoja. Sada, pogledajte, to je sada već način vladanja svijetom. Prije rata, prije ovih vremena globalizma. Rat, završi se rat, napravi se mirovni sporazum, završi se i počne razvoj. A mi sada živimo ni u ratu ni u miru. I možemo ovako još 100 godina. Dayton nije Dayton, pravo nije pravo i tako dalje. I mi stalno živimo u nekoj zavadi, u nekoj latentnoj potencijalnoj krizi, u zavadi, a u zavadi nema razvoja. Kako danas mogu da se skupe ljudi, mogu eksperti, vjerovatno. A kako da se skupe ljudi u Bosni i Hercegovini kad je ovolika zavada, kad stalno neko ima neki nacionalni problem i tako dalje. To znači, mi moramo početi graditi državu kao najveće javno dobro. Država je najveće dobro. Ljudi ne mogu da opstanu bez države. A mi pokušavamo u Bosni i Hercegovini da opstanemo bez države. I stalno neko priča o tome kako će on nešto uraditi mimo te države. Pa to nije odgovorna priča. Mi moramo, znači, mi smo tu dok smo tu. Ne može se sada kazati ja sam tu, a ja hoću tamo gledati, a niko me neće tamo priznati, nećemo niko primiti. Znači, mi moramo jednostavno da taj politički sistem učinimo odgovorni pred narodom. Da prestanemo da iznosimo potpuno nepouzdane podatke o ekonomskom razvoju, da prestanemo da se zadužujemo. Vlada mora da počne da pravi proizvod. Vi pogledajte, ova vlada ne zna ni jedno preduzeće kako da osnuje. Koje je preduzeće vlada osnovala? Ili gdje je napravila pravni okvir da se preduzeća mogu osnivati? Samo zna da rasprodaje. Ali mora se priznati da, ok, ako se i rasprodaje, ali mora se priznati, evo recimo, pokrenuta je rafinerija. Znate, pojedinačan taj slučaj, ali ja mislim, pogledajte koliko nije platila poreza. 120 miliona poreza nije platila. I sad u taj pojedinačni slučaj imam samo jedan model razvoja, a to je kad smo mi pravili privatizaciju i kad smo morali da izađemo iz onog svojinskog oblika. Samo su dva principa koja moraju biti poštovana u privatizaciji. A to je da kapital sa kojim se raspolaže, mi smo tad imali 8 milijardi, a prodali smo ga za 181 milion. 8 milijardi. Bilo je vrijednost kapitala kad se ušlo u privatizaciju. Prodali za 181 milion. To je neviđeno. Znači, kapital koji je najveća svetinja u ekonomiji, koja se vrlo teško stiče, generacije stiču kapital. Mi smo to rasturili. Znači, suština privatizacije, kapital ne smije biti umanjen, mora biti uvećan i mora se ući u svojinski oblik u vlasnika koji je bolji od prethodnog. To je, prema dosadašnjim dostignućima, samo je bolji oblik radničko akcionarstvo i akcionarstvo građana. Masovno vlasništvo građana. A mi smo se povukli unazad 100 godina, mi smo napravili privatizaciju da prodajemo pojedincima. A da li to podsjeća na društvenu svojinu koja je uništila prethodni sistem? Znate koliko Amerika daje silni milijardi da uvuče radnike u suvlasnike pomoću svog ESOP modela? Ili koliko Evropa zakonom tjera da u privatnim korporacijama radnici moraju biti većinski članovi nadzornog odbora? Zašto im je to interes? Evo, hajte recite kad kod nas poslodavac ne želi da vidi radnika u blizini. Pa zato propadamo. Zato će to sve izgoreti. Zato što mi smo jednostavno otišli u 19. vijek. Pa pogledajte, koje je krupno preduzeće preživjelo privatizaciju?
A ovdje masa firmi će umrijeti kad umre gazda. Pa mi nismo uopšte ekonomiji. To znači, onaj ko stvara vrijednost, a to je radnik, mora da upravlja. Amerika daje milijarde da uvuče radnike u suvlasnike preko ESOP modela, a Evropa ide zakonom. Kaže, u nadzornom odboru moraju biti većinski članovi radnici, u upravnom odboru mora biti jedan radnik. I kaže, to je radnik direktor. To znači, ne može neko ko stvara bogatstvo. Pa mi smo obolilo društvo zbog toga što smo privatizacijom istjerali radnike vani, nasilno im oduzeli preduzeća, a na vlast doveli prevare, doveli ove razne utaje, razna otimanja, pljačke i tako dalje. Kod nas stoluje prevara i pljačka, umjesto da stoluje rad. Gospodin Milojević, hvala lijepa za ovaj dio razgovora. Da mi sada vidimo reklami pa da damo mogućnosti gledalcima da vam postave pitanje. Dobro, EPP. Savršen dizajn. Inovativna i ekološki prihvatljiva tehnologija. Jednostavna upotreba. Gorenje. Velika vikend akcija u svim marketima Frukta Trade i Hiperkort u Banja Luka. Ulje Famila litar 2,39, Harmony Family 24/1 2,99, limun kilogram 0,99 i samo u marketima sa mesnicom pileći file kilogram 7,50. Tu kupujem, tu štedim. Frukta Trade i Hiperkort Banja Luka. Gospođa Tašta. Znači 13. Da, 13. Da, 13. Jednom nije dovoljno. Loto izvlačenja 2 puta nedeljno, utorkom i petkom. Igrajte Loto utorkom i petkom. Fond za sedmicu 500.000 evra. Na FIS-ovom odjelu kućanskih aparata po akcijskoj cijeni potražite kalorifer 21 marka, kvarcna grijalica 32,50, a tu su i radijatori po super cijenama 80, 90 i 99 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Alge Turbo Šlank, 18 godina u službi zdravlja. Ja sam Dušan Vulin, ovako sam izgledao sa 144 kg, a sada izgledam ovako sa 53 kg manje. Za 7 mjeseci uspio sam sa 144 kg da sad izgledam ovako sa 91 kg ili 53 kg manje uz pomoć Turbo Šlanka. S ljubavlju, Božem. Činite li sve da spriječite osteoporozu? Uz fizičku aktivnost i nadoknadu kalcijuma kosti ne gube snagu. Osteostop K2 za zdrave i jake kosti. Pratite emisiju Puls, poštovani gledalci, vaš naš gost, profesor dr. Aleksa Milojević. Ovo je vrijeme rezervisano za vas i vaša pitanja. Prvi telefonski poziv je iz Bratunca. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine Mlađani. Ja ovdje penzioner Mlađan Jovanović iz Bratunca, udruženje naše bratunačko je... Izvolite, gospodine Jovanović, molim vas brže samo. U velikoj smo mi sadašnjoj situaciji u krizi kada smo čuli da naš gospodin Rade Rapulj poziva nas da izađemo 9. januara na ulice. I postavljam gospodinu pitanje, profesor Miloviću, ja ujedno vas pozdravljam. Pitanje je ovdje o priči koju je kroz diskusiju dotakao sve gospodina predsjednika vlade Dragana Mikerevića koji je od 2001. počeo tu prodaju uz pomoć Bijelića i ostali. Znači, ovdje se mi penzioneri ipak nismo ovaj put glasali kako treba. Imamo jednog svog, postavljamo i to drugo pitanje. Imamo svog narodnog poslanika Iliju Stevančevića koji pozdravljam ovim pozivom i želim da ga pozovete uskoro na TV. Hvala što ste nas pozvali, gospodine Milojević. Mogu li se prethodne vlade amnestirati odgovornosti za sve što je učinjeno? Pa, očito ili ne je prosto nepošteno sada na aktuelnu vlast svaliti sve to? Pa ne, ali znate, to je ono što sam u razgovoru rekao da
društvo mora da bazira i na pravnoj odgovornosti. Mi smo sada samo na političkoj odgovornosti. Znači, može da neko prošeta kroz vlast, da učini najveća zla narodu i da nestane i da ni za što ne odgovara. Imamo telefonski poziv iz Banja Luke. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine Boško. Penzioner iz Banja Luke. Pozdravljam profesora i jedno konkretno pitanje o globalizmu. Da li je globalizam najsavremeniji oblik eksploatacije radnog čovjeka svijeta? Ko je eksploatator? Ko je sve eksploatisan? I ko pomaže eksploatatora? Hvala što ste nas pozvali. Pa samo da ponovim ono što su rekli Nobelovci, Amerikanci, da je globalizam gori od fašizma i od komunizma i da će mnogo naroda propatiti zbog ovog globalizma. Početak globalizma je Vašingtonski sporazum 90. godine između američke vlade, MMF-a i Svjetske banke. I tada je napravljen koncept globalizma, odnosno nametanja slobodnog tržišta i svega ovo što nam se događa. Gospodine Milojeviću, imamo nekoliko zanimljivih pitanja naših gledalaca. Recimo, možemo dva ovako da spojimo. Drago iz Zvornika vas pita kako je vaše mišljenje, ima li Republika Srpska realno šanse da privuče strane investicije i u kojoj mjeri? A naš gledalac Miroslav iz Beča pita opet, odnosno konstatuje, nema primjera da se neka zemlja obogatila tako što se otvorila za inostrana investiranja. Odmah se slažem sa ovim iz Beča. Ja sam napisao jedan rad i objavio ga da su strane investicije štetne. Zašto? Zašto kada svi nešto očekujemo od tih stranih investicija? Znate, najveći je problem jedna mentalna okupacija. Mi danas imamo internet, imamo MMF i Svjetsku banku. I na internetu studenti, profesori i tako dalje, sve odgovore nađu na Svjetskoj banci i na MMF-u i oni uporno govore o tome kako su strane investicije spas za ovaj narod, a nigdje se to nije potvrdilo. Svaka zemlja koja se otvorila za strane investicije je propala. Razlog je jednostavan. Vi kad dođete sa velikim novcem, stranim novcem, krenete u proizvodnju, vi odmah izazovete inflaciju. Čim izazovete inflaciju? Vi ste na neki način otežali svoj izvoz, a morate platiti robama. Znači, vi odmah imate porast, slabljenje vrijednosti valute. I to slabljenje vrijednosti valute izazvano većom količinom novca, odnosno unutrašnjom inflacijom, je veće od profita. I znači, samo jedan model funkcioniše. To je, eto, sad je to kineski, a to je naš jugoslovenski model bio. Vlastita štednja, vlastite investicije i vlastiti razvoj. Niko se nije obogatio na tuđem novcu. S tim u vezi, evo da pročitamo i konstataciju našeg gledalca Dragana Zapala, koji kaže i strane investicije su štetne, sve su takve ekonomije propale, narod dospio u siromaštvo, zemlja ekonomska opljačkana, privreda uništena, prirodna bogatstva zaposjeli stranci. Sad možete misliti našu vladu kad bi rekla da nema strane investicije. Šta bi radila? Ne bi znala šta bi radila. A Kina, Kinezi imaju otprilike 300 maraka platu našu. A stopa štednje je 30%. Jurišaju sami ekonomski vrh svijeta. Mi smo prije rata itekako imali veliku štednju, imali male plate, ali smo imali strašno velike investicije iz vlastitih sredstava. Mi smo se u Jugoslaviji zadužili na kraju perioda. Inače, cijelo vrijeme smo bili bez dugova i sve smo napravili bez dugova. To znači, to je jedan mentalna okupacija koja je ostvarena preko MMF-a i Svjetske banke, da danas se u horu ponavlja kako su strane investicije štetne, jer treba dizati kredite. Jer šta bi Zapad bio bez kredita? Sada imamo telefonski poziv iz Novog Grada, ako je naš gledalac bio strpljiv. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Jedna konstatacija i jedno pitanje, molim vas kratko. Izvolite. Upoznam gospodina Milojevića i prava je šteta što takvi eksperti kao što je on nisu na čelu vlade. Ja mislim da bi ova država bila Švicarska. I jedno pitanje, nikada nije bila emisija na temu svi govoriti kako su najugroženiji penzioneri i porodice poginulih boraca.
Ja sam recimo bio borac i imam 3 diplome, a nemam posla. Nikada nije bila emisija, niko nije rekao kako ljudi